كنتنا عن بودي كنو. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو درداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم الأسد الأسيد لولا طول جمته وإسبال إذاره، فبلغ خريما فعجل فأخذ سفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إذاره إلى أنساف الساقيه. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو درداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى لا تكون كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. رواه أبو داود بإسناد حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيه تنسو هجريا باكله أني كمناني أني بناني أني صبر شهر صابان من هجرة سانكالو سبينا بسوني وتنكلناي ميلاد نصاروك جاتي بافلا أني مغاني فلا سانكالو سبانا بسوني وتنكلناي ناي ande bako jikoroni gorofula masjidi salamu kono darasu temene bonda mi imamuna Nawawi rahimahullah ka kitabu kono Riyadu Salihin nako doloki janya kanka da yoro mi harbi ambo bonda ude kono hadisan mabba hadisan min laban kalananka darasu temene anjora ya tumaddafa min ya kasarahu hadisan to min tumasarahu إنكم قادمون على إخوانكم. أبي حديثين كنو أو بتا أبني مود الشجرة فأصله أحوالكم وأصله ثيابكم. كو أياكا لاهلني أياكا فنوني، لأنه من المعروف فيما سبق أن المسافر تكون ثيابه رصة ويكون شعره سأسا ويكون عليه القبار. فلو تامد أدوني تنبو بلو نيبه تامد نيالا يكا فيني كرو دي بكيلا يكا كنشيجي بنيغسا دي غنغو بكيلا. ليس الأمر كاليوم فلو تاما چوغو اني بي تاما چوغو تكلنye فلو تاما دنيا اني بي تاما دنيا تكلنye. فاليوم تسافر ولله الحمد بالطائرات النجيفة بي تنبي علي هذا مدوم بي تاما أبيو دي كنو من سنيالنو والنجيحة وليس فيها شيء وكلنا سننون فوي تالا، لكن فيما سبق كان لأمر للأكس من هاجة
me wakati min temena ko tumbe nin tanadela dan ni yayi Abdul Karim Khudair bunu semire mo dale fule ka fulo katama nugo min tumbala gongo min tumbala min beye ale fule kofo ko tunte kelenye fulo tama ni sisa tama denya isoni yalen de bedo abiyo kono ni be boy fari kolo senalen be ir fino foitala nugo te foite ni nyella halami beye folo mugo fana dusukun fana la folo mugo fari kolo de segelen tunde dusukun la fi alendo me sisa kam mugo fule fari kolo la fi alendo me dusukun segelendo an dusukun fana faran fansha ni folo mugo fari kolo segelendo dusukun la fi alendo ima bul qayyim ye aka kitabu jabil maadi fi hadi ghayr al-ibad ayat dila ka to tama denya dela kitabun beta jiju saba e jiju duru ciden kan yana maya kanda chogo bato la har jihadula ayat dila ka to tama denya dela kubar uruka farkunatul la fi allen on la ewan segenen ubi tama shewuna ube ta se yelenan ke falu de ka ube nyami de ka ube so de ka farkulo segelen tundo me dusukul la fi alengo me sisa hada madew mini farkulo la fiara me dusukul segelendo odo yato abiyo fule akono na senelendo akono na kilimu de ni tellement kan dusukul la fi alente ni abiyo jora bebe korto daka yele bebe korto de daka yele nka kene mala soro fo do boto kele u donto kele ni faranfansiya be folo mugo u ka dusuku ni faranfansiya bannu ce farkoro kenemala tama danya la fanni faranfansiya banni uce fa amarahum an yusluhu ahwalahu ya'anni sha'ru sha'asha wani yato ci da nyunya mariya ku kalla halanye uka ku shigi nyagasali urajjalu wa yusluhu uku ka ku shigi penye kanye wakadhalika يتنجف الإنسان ويلبس شياب التي ليست شياب السفر أبو تقول كلنا هذا مدى إكي يرسنيا كفنو دو فنو منو تتام الدنيا فنو حتى يلقى الناس دون أن يسمعوا منه فنيني مغوبكم بنيونيا إكني نجبو أولا أكسرك الله لكني وفي حاجة أظننا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يلاهج نفسه في هذه الأمور أكاك هذا مدينك يركو لسنين كولا ولا يكون قافلا كناننا يركو حتى جمال الشياب فإنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام هل هذا مدين فريقلو إذا وفني نما ناشيبي إكادو كير مصري تمام تشيدون كل لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال جرة من الكبر تمام تشيدون كم مغتدو الجنة كنو مثقال جرة حكي نو يربوني بمؤمن دي سكونا قالوا يا رسول الله كلنا يحب أن يكون صوبه حسنا وناله حسنا سيبو كو تشيدون ما وكو تشيدون أمبي بافي fini nyuma keke an kanna an be ba fe samara nyuma kake an shenna mana lanyine mu ambete do aljanna kuno lawa wa qala li alayhi salatu wassalam shidon ku kisini nyama baka inna allaha jamilu yuhibbu jimala akwala ce kanyide ala be fince nyi de fe yani yuhibbu tajammul ليكون صوبك حسنا ونالك حسنا وهاتك حسنا كيدي على قو على بتكني دي على بفين كني دي في ما أنا هذا مدينة مصري في نيمان كسرو كنا سمر نيمان كسرو إيشنا لا هلا نيمان كسرو لا وكني جانكو كسوسا بلمو نانكو مسو أكا مصر تشيو فناكا جانتو أو يرلا يفنا ني أنا شيكي
ifana muso ne koro ikato ka pare la hala nyuman kayila samana nyuman kayo shenna fili nyuman kayo kanna wani yato aya kono ni ala ko la hunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf ni ala ko qur'ana kono ko cew muso ka hakke dobe aw fanaka kuma aw ka hakke buka chogomi ni aya buna bas ko ni aya koso ko har ni ale ka muso ya apare ale fana ba apare muso ye o rasul islamia ala ko qur'ana kono aw ka hakke min be muso ko kanka min ke aw ye ko nyogona be muso ye aw fanaka cew dobe no be ta sugula de ube ko basam munun be do ulu be do parefini munun be do ulu be do kata sugula ulu buana do soko no doro yu bole musoko ni nyaka da a parlenka ani fini nyumaka aboto adonto soko no adonto soko no ifana kanka kella hala nyumala imusonye koro wakati be ala che kanyi de ala be fenche nyi de fe inna allaha jamil yuhibbu jimala al-kibru bataru li haqqi wa khamtu nas ci don ko hada madin ci janto yirelan ki ko ki je fini nyumo kayla ke kila samara nyumo ka ke senna ako wote yire bonye ala che kanyi abe fenche nyi de fe ako yire bonye munye bataru li haqqi mo min be ci nyanyuli na be jom mogola wa bataru al-haqqi anna radduhu bataru al-haqqi munye kachina sagi anna al-insana yastakbir anna al-haqqi hada madi abayi rabbunya chinyama yuqalu hadha haqqu fayardu wal ya'id billah aw ba fa makrasa min de chinyai ala kotende chiden kotede ababama wala kan kisoma amen wa ghamtu an-nas ibtigharuhum وجدارهم وأن لن يراهم شيئا قمت الناس يموني كالجمعولة يتمغو جاتفوية قال رجل لابنه يا بني كيف ترى الناس شهدوا دلك أقول دي هذا ما دون بإين يأكرو تقولي آيات ديني ننكا هذا ما دون بإين يأكرو تقولي قال دينكو أراه ملوكا أقول نكوني بهذا مدين بجاتي من أكومي مساكري هذا مدين كبو نبولو نبي هذا مدين كلين كلي جاتي من أمير نياكورو كاكي كومي مساكري قال هم يرؤونك كذلك أو كندي ebe fana be hada madun fana bolo o chogo de lay fana du bolo komi masakede wa qala akharu li ibnihi muwore ko ademma kayfa tara an-nas ako e bolo hada madun bi nya ko chogo ni qala la arahum shay'a akul litu jate mina foye qala hum kadhalika yarawunaka to ako e fana be hada madun bolo chogo de law yani إذا أريت الناس ملوكا فهم يجعلونك ملوكا ني هذا ما دون كم مساكين إفنا دون فنا بلوكم مساكين وإن لم تراهم شيئا لا تكون أنت شيئا عندهم ني إت هذا ما دون جاتي فيني ولو فنا تجاتي فيه فالناس ينظرون إليك بقدر ما تنظر إليهم والله الموفق awa hada madin bil lajjalike kata mo ma chogo mi de mo fana bil lajjalike ke kata e fana mo chogo kelende la mo kelen kan ni fana jate mina de ni abe e bolo ko karasa ne bolo wa karasa te foye awa i fana te foye atigi bolo ni abi nye koro karasa ye femba de e fana ye mo baya fana nye koro na bi nye koro karasa be ne bolo ko mi masake awa efana alefana eba alefana nye koro komi masakere ni niya jate mina te foye alefana bole te foye donc hada made cinya bora yoro kana cinya nyuni yere bonya te fe ngure yo
yere bonya cirenya afonye kajeya muwomo cinya nanima ninde alatai ninde cirentai ninde ye cinyai e banama ciren ko ninde to ko yere bonya ani ki jo mo la nite mo jate fenye ciren nunu fula akon min nunu muskala jara bi hada madin disukun hada madin hada disukuna akwari jannate do akono alakan sikan وعن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذارة المسلم إلى نصف الساق ولا جناح ولا حرج ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ومن جر إذاره بطرا لم ينظر الله إليه رواه أبو داود بإسناد صحيح. والنبي سيد القدري رضي الله عنه قال سمنا بسيد القدر لك جيك أبواما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكو ألك تشيرين كو كسني نما باكا إجارة المسلم إلى نصف ساق تشيرين كو سلامك فيني كو أكاد داي جلنغلا چمانجلا ولا هرجا جربتلا ولا هرجا دغنتيكا ولا جناها جربتلا فيما بينه وبين الكعبين ni ka fini jigna hari alkaba kure ari hari gelengala chamanti nya jigna duguma ni min ko ni be gelengala chamanti na alkaba kuru fulani nyogonche bashi tikawla fama kana asfala min alkabaini fa huwa fi an-nar min be alkaba kuru fura duguma saka jigi duguma wode be tasuma kono wa man zarra ijarahu batara lam yanzuru Allah ilayhi ni mugo yifi ka fini fufu ka jigi alkaba kuru fura duguma ka kai yere bonya kama alate lajali ke katima وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء فقال يا عبد الله ارفع إزارك فرفعته ثم قال زد فزدت فما زلت أتحرح بعد فقال بعض القوم إلى أين فقال إلى أنساف الساقين رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة فكيف تصنع النساء بذيولهن قال يرخين شبرا قالت إذا تنكشفوا أقدامهن قال فليرخينه ذراعا لا يزدن رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قد سمنا عبد الله بن عمر ملك جيك أبو فلابيما قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إجاري استرقاء ko alette mena cidenka wa yasuru aleka fini fando jigna ajigna lika bakuru fura dukuma faqala ya abdullah ciden ko abdullah irfa izaraka ika fini korota Allah akbar farafaytuhu abdullah ibn umar ko ale fini korota qala jid ciren ko do faraka korta kata fajilitu ko ale do faraka fama jilitu taharraha ba'du ko alema wuli alire baki ka korta kata do ka korta kata faghala ba'du alqawmi ila ayna cedo shigile shaybaula ko cide aka korta kata mi aka korta kata da yurjuma faghala ila ansafi saqaini ciden ko aka korta kata gelengala fula chamancela ni hadisa muslimu hadisa imbo wani radiyallahu anhu kare samina
عبد الله بن عمر ملك جيكاباما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول لك تشيدن كو كسيني نيما باكا من جر صوبه قيالا كو تشيدن كو مغو نيكا فيني جيكي الكابا كرو فلا دوما كي يربونا لم ينظر الله إليه يوم القيامة كو ألت اللجلك كتا تيجي مرياما harina ya tigi laje qiyama keneka ala bal laje ni dimi laje de hinani bonyani karamal laje li konite faqalat salmata wa yasru salmata be mu'minu ba tiden ka furmuso aleko fa kayfa tasma'u nisa'u bi juyulihinna shaydan fule amusomo achemau wulu be ka hamina ko ni dusukumbe yalla gara ko de shebo farkoro le tumbe jiyan kono me dusukumbe dilole be la gara be ne an kera tuguni kontre la ni yoro fanala an farkoro an dusuku abe jiyan shebo farkoro tumbe jiyan kono de ni dusukun dilole tumbe la gara hamme sutunte wulu la ni la gara kote ube kisi lagara chogomi achemau amusomau hamisu tunte sebo la nu ote lagara kisi chogo jiya konite ube lagara soro chogo no da yuka hammiya tuwe min fora musulmata ko chidima akon muso fana bu katta fe bolo ke chogodi e tafe kuru muso fana ko katta fe ku ken chogodi sa qala yurqina shibra Kiden kon fule ka fini korta min fo ni nye chewde tayde aw muso sento ola aw muso ka fini jigi ka fufu duguma sibri nyakele aw ka fini ka jigi duguma ka fufu nofe sibri nyakele qalati salmata ko ija tankasifu aqdamuhunna Allahu akbar ako cide ako ni muso yen ninke usen farau be bo kene mare ni muso yere de tumbe sutura nyine uyere awun tawko ni mbafu muso ki far ko be sutura shewun ka datugu bono ka datugu ni ka datugu ko gelentigi ko gelentigi ko dictateur muso munu yere de tumbe kisi nyini uyere ko ciden ko do ko fufu sibru nyakere de muso yere ko ay ni muso yu ka fini fufu no fe sibru nyakere usen fara ube bode an fana tafe an sen fara ka bo wali ce kai parce que muso el watama to fini be fufu sibru nyakere ni ka e hijabu ni adirola kabakurula ube bogokuru isen fara be bo na koro tara duru isen fara be bo anta fi al sen fara kai qala cidan kola fayarqinahu jiraa la yajidina aw muso kawta fu fawno fola nyongo nyakele aka finu ka fu fawno fe me afana kana foyin faro kade Allahu akbar muso fini ka boduguma min nyongo nakele na be fu fu no fe afana kana fen faroka ni hadith abi dauda yabo ani turmiji wa qala hadithu hasan sahih ni hadith saba min fulani ne nanyo fara nyogon ka sisa uye ke ka don fini uya tilakata tila yoromanani فقسم النبي صلى الله عليه وسلم طول القميص إلى أربعة أقسام شيرين يدلوكي جانيا أكان كدا يرمي شيرين يتلا كتا تلا يرماناني القسم الأول السنة إلى نصف الساق تلا يرمى فلو سنة شيكا فيني أكاكي جلنغلا چمانچلا القسم الثاني tila yuruma fulanna uruqsatu noya do dirima min tegele ngala chamanche wa huwa ma najala min nisfi saqi ila al-kab o yemmin min na jigina gele ngala chamanche duguma
mais amase alikaba kuru fura fanama ni yen no ya nin ni dirima be se kan ninke alqismu salisu tila yurma sabana kabiratun min kaba'ir junub الله أكبر ويب كبائر جنوب باي كبو كبائر جنوب ولا وهو ما نزل من الكعبين ولكنه لم يكون بترا من جينا الكعبة كروفرا دوما ميما كني يربوني من كبائر جنوب دويه أبي كنا إما كني يربوني ده ما جينا الكعبة كروفرا دوما من كبائر جنوب دويه أبي كنا القسم الرابع تلا يرمناننا من جر صوبه قيالا أو بتر هو أصد من الذي قبله من غمني في نجي الكابكو فرد دوما يربنا دي كما إفنك جنوب كبو كتمي كبائر الجنوب تجي فنتاكا نيتاكرا يربنا كما أدوناسا فصارت الأقسام أربعة في نيتو ni hadisa ufule kaira na sisa katila katatila yuroma nani kishimun huwa sunna tila yuroma dobe waye sunnai gelengala chamanche wa kishimun jaiju tila yuroma dobe wadagariye gelengala chamanche ani alikawa kuru fulani nyugonche wa kishimun muharramu bal min kabairi junub tila yuroma dobe haramu do bal kabaira junubu do lakinnahu دون الذي بعده من ألف نك الجنوب بفنكرو من با ألف نكوفي وخشم رابع من جر قيلاء فإن الله لا ينظر إليه تلا يرمناننا من كفني جينا لك وكرو فردهما على تلا جلك كتيما وفي هذا دليل على أن ما أنجل صوبه دليل بننا كل مغني كفني جيكي إجارة أكيرا تافي أو خميسة وبا أكيرا دلوكيسة أو سروالة وبا أكيرا كمشيسة أو مثلها وبا أكيرا كم سعودي وفليكو كألمامي دلوكي باميندو مثلها يودي وبا أكيرا ودي إلى أسفل من الكعبين نيان ننجي الكعبة كروفرا دهما فإنه قد أتى كبيرة من كبائر الجنوب الله أكبر ويجنب بدوك كبو كبائر الجنوب لا سواء فعل ذلك خيلاء أو لغير خيلاء إياك يربون كما هو وما كيربون كما هو إياك كبائر الجنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرغ في هذا الحديث بين ما كان خيلاء وما لم يكن كذلك parce que kiden kule kan ne hadisa bonyo gonkoro nin kera yere bonya kama ani min maka yere bonya kama ubeye haramuye me ayu ka junubu de bonyo gonkoro warja hamalna haja al hadis wa admamunahu ila hadis abi jari sabiqa ni anyenni hadisata kani abu jari ka hadisan min tamina ku faranyugonka kunna la yanzuru allah ilayhi amba fo mugo yika fini jigali kaba kuru fura duguma ala tella jalike katima tele wala yukallimuhu yawma al-qiyamah allati kuma nyogonya wala yujakkihi alati sinaya kabu junubuma wala hu azabu alimun nanina la jababi la gara min biladimi amma ma duna al-kabaini min bi al-kaba kuru fura duguma kajigin fa innahu yuwaqibu alayhi bin nar faqat إتا يده إبن لا جابتا سمكونه ولكن لا تحصل له أخوبة الأرض نجنغ كتناني من تمنا ولوت إسرو نمو من ياكي يربونا كما جنغ كتناني بي أتجي نوفي ألا تلاجلك كتاما ألا تاكما نغنيا ألا تاسنيا كبو جنوما لا جابابا ميمبا لا دمي ويري من ياكي يربونا كنا emi fana ma ke yere bonya kama ibe tasoma kono kisi yera ni nya sawa ama yela kisi maye ni nade donc mbalima
hada made yala hada made ni liman yabbe alla nya siranya be yika hakili dafalendo mo be ta janini dolokiyewa abada yala mo be so chogodi e kata kiyama keneka e ka kumantiya alaka lajelila ani alaka kumanyogonya ani alaka sena kabo dunwa ani alaka lajaba dibine mo be se kata hakili ma be se kati yere du o ma chogodi fini kama ni fini koni songo bonyana chogo mbalimo wa keme koni te dola de abada wa keme koni te dola de wa muganko wa bisaba ana chayara wa biduru ko ebe so chogodi koni janga kata nani ti soro ya makeneka fini no fe ubi ebe so chogodi fini do yere keme duru de do iba saka do ikanna keme duru fini ebe so chogodi kata do tasuma kono okoso ni ka hakili bila jino dobe pantalon yero dobe keme fula keme ni biduru ebe so chogodi keme fula fe keme ni biduru fe ebe so chogodi kati yere di ni janga kata nani ma ube ebe so chogodi kati yere di tasuma ma keme ni duru fini koso hala bi woro bala sis har bi woro finu ubala bal malaka hakil manda ma de wallahi ambe konnan jade mo wowe لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه كيدون قد دولا كلن كلمنا تدفع أبدا فو إبه جنيا هيرا من كني يرى يرى إبه جنيا هيرا من كني إيوا اللغرة هيرا من كني يرى فو يكود كني بالموية أمبه هيرا دي كنام بالموية اللغرة مغو كنتي يرى بلا جنغا كتناني لا فيني كما دلوكي كما كروشي كما mo kana ta yire bila tasuma kono fini kama doroki kama mbalmo chidenya nin kuma fo jonye sebon ka wajinya banni dunke do de fulanya Abdullah ibn Umar sebon chela Abdullah ibn Umar tun donna mogoye ale yire de bannendo jiyama sebon la katimi hari sebon toka wa chiden la degele bagangana de ale hari ale katama denya na bi tatama yoro la nani ciden de la katama ke ciden ye sira fara yoro kado nyaman ko no be ciden sigira yiri koro ni Abdullah ibn Umar temino yoro la beta sigo yiri koro ciden batole na tugu nyogonya kama no na ta mi ciden bato min fula bolo jiya banni min fula bolo ciden ma fon ni nye mogoye ajija lendo ni nye mogoye abanni be jiyala nka totete aya foyede akorta ika fini korta sebo ni abanendo jiyala sebo to chela me chide matoye aya nya mariya de ika fini korta yala an fana be suka nyogon to chugodi katata sumala an be suka ke chugodi manka abe fode ni mo me nyami na ye barake nayi ye baraji soro alhamdulillah ye baraji soro ni mo me mamina ka barake nayi huja jora eka iya me kuma te ebolo ala koron la gara awun barila ala yo wajibi min bilan ka fora amba jigi fana ambe baraji sura la fana inshallah taw hada madun min ye finu koy min de balade munum ba fawuyo makarhude do munum ba fawuyo ni maka yere bonya de kama abe kuma fu yere bonya siteteme ciden ka nyamari kam mena aka kuma mena banna koke yere bonya to kawo amma bola sisa al-kibru batarul haq yere bonya yere mun yere kimba cinyen yere ma ala ta da fule ka fu ciden ta da fora me neta ke yere bonya to go yere bonya yere ode donc ala kan kisala kan tanga mo be min fo ne ma kay re bonya kama o Abubakar ko ma ta kay re bonya kama deri su damina babu damina nya Abubakar ta fo ina ta kelenya de Abubakar ma ta dabu kama de pe fa na bi ka fini sai ba kala ya dabu kama ka jigide Abubakar ma ta dabu kama de Abubakar ko ale ta be jigina yere da ale ma dabu kama ni una ta ga le ba hakili to atala na jigina yoro ma ba saga nola ciden ka sage ka shereya ka Abubakar ye ko Abubakar ete mogo la mogo munun be fini jigini yere bonya ete wulula o shereya ye o soro masoro esla ciden ye shereya ke
anya fuka teme fana junubu ya fa sababu min da abubakar bolo nyona be bolowa wani mon ni yoro alaka hakkin mandama kuma mana mo muno aw ba fo ko be sallini mo ye abi alimamiya keni mo ye aya jija alaka jonyuno aka hinula sharia ye minye aka to sharia kadri kono nimbe fuye ebe teme ebe na salli mo gonye e ka finu be duguma hari munum bu salli kofe ni dina bula dina tiguru be tinya fa be dusuku abe dusuku ewa ntoro lembi koro kiden ko akon mo sababe uluka salli teme ka tilola wa imamu qawm wa hum lahu karihuna sabanna jumai akon ni ani mo ka alimami mo munu nubu ka alimami ko no ya ko ni dina ko de fana almamin minte alaka sariyaw de dafa ite silamo jogo de dafa ni ko nani odeye ebe sallim minke ciren ko tette tiro yere ka janko kata sanfe wa imamu qawmu wa hum lahu karihun awa ni alama farika wakati beni ka fini temenen kana teme mugonye kubu salli shetu ye dabali tuye no beshe ki boy ibedo aya kono إن الذين يوجون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واسما مبينا يبسا كدوني آية كنو دي مغمونون بمؤمني تيمو أني مؤمنون مسلمو تورو كاسرو ما تورا كو كيلا مؤمن تغلا موية غالون جنوبوتا أني اوا غالون تغي جنوبو أني جنوبو بانغالي يوتا ino be sella qarade faqad ihtamalu buhtana wa isma mubina mu'minu tonoli yere baro femminte sariya kono ni yake ka bange abe mu'minu toro e kaado ibedo ni hadisa kono awa ciden ko kullu ummati mu'afa illa al mujahirin awa kunne kamanto ala babel lafiya fum bangele kelaw ko bangele kelaw ye jonye akon mugo be ebe ala soso dibila mugo te bo kalama e yere bena shige ko barobo ko bila keneka ani mugo min bake ka ala soso mugo nye koro ebe ala soso la mugo ba nye ela ye uba ye ela ala be bella fi fo Allah akbar ala be bella fi ko hada madum be ni yere sago mi kemli minna u be ni yere bonya minna atake ka ke mugo la de abe muminu toro koni mbalima janga kata addununin ane addoni chama bi kunna de anya fo ya min fini ko ni jigilendo fa shigi de do na yere sallira ka sallibe mina sallibe sa ko fe ni setaye ni dabalita ko mi jamana nunu be chokomi setaye dabalita ya ute se ka boya te se ka kuma fo ni ko ba kuma fo idana fara setaye dabalita ebe salla ko fe mi aka junu bala de Bukhari kono ciden ko yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in aqtaw falakum wa alayhim ciden ko almamu be sallina uye mu ye sawaba soro ka sallila baraji be uye baraji ba uye baraji be uluye min ni qatawra ka sallila ka ku ke salli kono min manka ke junubu be ulula ka baraji bu anola junubu al-mamula aw ka baraji bu anola awa hadisa do la cirin ko al-imamu daminu ako al-imami jama'an bi kofe o ka sallin nyani la nya bali Allah gara ala be de nyinin kala de a garanti bi kade al-imamu daminu hada madun ki jantu yere la de ni al-imamiyate kun kana dron ka jommo go nyedin ka akem cogo min kadinya kun ko ba no fe koy masuliya de ba no fe kun ko de ba no fo fo mal khama do ala kishi jode face en face dala minatina cha binyi kai ka fota ni ka keta belade ma minkum min ahli illa sayukallimu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjaman fayanzuru aymana min fala yara illa ma qaddama wa yanzuru asama min fala yara illa ma qaddama wa yanzuru baytilqa wajhi fala wa yanzuru bayna yaday fala yara illa an-nar tilqa wajhi واتقوا النار ولو بالشق تمرة كيدون كم وسيت أولا فيني على بيجو فاس ان فاس ني كني لاجي يتفوي نيكا باركة توتي
ni numa laje ite foye ni ka barake tawte ni nyefla laje inyate foye fo jahannaba nya shiden bila shiden ko isra la nyade hari ni seye tamaru kerede tamaru tilance de ni be abila ka sarakati kadi alama ka adoini tasuma ce akede Allah akbar mo mon ki jafara jannaba tasuma mo de tawam balmon ni ye jamana laje mishiru do kono almami bombo si dile mishiru do kono almami na jora finu fufule ube duguma ajigle mbal ka wakru duma hay munum be sunna mo nyuma munum ba ko fe beddu sukumbe jayi kono yitoro le du sukasilembe sallila adu yereti ka salli tayo yeredo inya ye minye ni to nyalide junubu frika ibake ka jamatono ibake ka jamado ni alama fare kay ka salli temetilo flaka bismillah ni malaki dal malakan ki salakan tanga o ko fe summa jakara hadith ibn umar anna nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu an yarfa ijarahu farafahu o ko fe hadisa sabayin kono ci imamu an-nawawi abdullah ibn umar ka hadisa fo ci de nya mariya ko aka ka finita summa khalajid o ko fe ci den ko do faraka summa khalajid o ko fe ci den ko do faraka hatta qala rajul ila ayni ya rasulullah fo ce do shigile ako ci da ka kurta katami qala ila ansafi saqin ci den ko aka kurta katagile ngala fura chamancila yani jiyadatu ila fawqa la tatajawwaju nisfu saqi min fawq akata katagile ngala chamancila ne akanata sanfe katimo fanala akata katada gile ngala chamancila lakinnaha min nisfi saqi ila al-kab kullu haja jaidu kata gile ngala chamanche kana da al-kabakurula sana kasal kabakurula nimbe dagara wa kullama artafa ila nisfi saqi fa huwa afdalu watu ni ka fini kurta la kata gile ngala chamancila ode kanyi wa ma hadisu ummu salamata radiyallahu anha من سلمة كاد سلك جيك بواما أن النبي صلى الله عليه وسلم الرخص للنساء أن يرخين جيولهن يعني أسفل ثيابهن إلى السبر ثيابهن إلى السبر كده أين نغياك مسوية كو أولو كو كتافي كو أولو بافو تشغري ها ودو كو أولو كو كتافي كو جيجي fo subrinya kale kajigali ka bakuru fura duguma subrinya kale faghalat musoko salmata ko idda tankasifu aqdamuhunna akunno kera muso shen fara be bode faghala li salatu wassalam alaka ciden ko kisini nema baka fayurqinahu jira la yajidina awa ko ka fufu nofe nongo kele nongo nya kele ukana fen faraka la yajidina ala jalika لأن المرأة قدمها أورا أين يرون فان كنا نكو جمانو دسا سيسان كسي سلامو به فانغسور تشغريننا أكاغله والله مبلنا نايا يسلامو بدغيا ما دغيا ما لا دغو كولوكا مو تسغا هارو يري فري دغو بولو فمورتو سلامو يقرانا من بلا امسوما انا تشيمو ان يقرانا من بلا كحديثا من بلا ودي تورا بسلامو كا masam min ye karni sabayin deme o masakelen de be shebon tabinan masam min yo deme nu ye jiya mara kafiri be tumbu bolola hari min masilamiya ebi kallem pota kata dumare hari ni silama nyama be santani durude ni ebe sambi segi e yere de bi kan ni songo takata dama mu nyoke ye barake ni qur'an ni sunna de ala yudeme ngodi ato haruna rashidi tilela ukonni ewa kabanugo na ya temetoye abafo kabanugo yuro min kadiye tayi ka ji boye ni nuye min seneniye seneke fem min be seneniye a jaka beta kana dinde ne maya akbar ni min ka jaka mana iba suru kafiri de do na ya she aka seneke fem ne be bilakare ewa kununtu nayi tay me tanna na dima fonka jamana la yuro min kare ti ka ji boye ni tara bo yoro nu min sene ila na bora tanna benne soroya
ويا سرو يدغو كل مرة كافر بيبي ولوكا مرلا جوغناني سلاميا جوغو دي ميتيو يا بلا مسو يا بلا أنت يركير أكسو دي cewu taw fufulendo kare kulula muso taw pannendo gelengala chamancela cewu tabe fufu nofe basaw ube fufu nofe doloki baw ube fufu nofe muso taw pannendo lianna limarat qadamuha awra ni nyaayira nambali mo ko muso semfara lawra dedo aharamu yalendo wali muso isemfara wali chekaye kwa ya be fotuni ku i wali cheka wali muso ka semfara ye ko fana haramu yara kwa ya fen fotuni nema fode qur'ana aya de yafu awye wala yadribuna bi arjulihinna liyulama ma yughfuna min jinatihinna fasike muso folo fino be fufun nin chogola cetu ka semfara ye cetu ka gelengala ye uden masiri do ka gelengala la ateye adon no betumi ciwula ubun o senke ka dugu kolonta pour masiri mumbu gelengala na masiri kanna bo ciwuna me ala ko kanake ki sembo tere atumi to wali ciwula ki senta duguma pour masiri min dogo lembi ka hijabu koro ciwuna kamme ala ko muso kanake qur'ana aya suratul nur semfara kuni temene muso ka semfara yella urade fa ija baraja linnas wa arawuhu fa inna zalika qad yakunu fihi fitna ni muso semfara bora kelema cewu yaye obeke fitna de cewuma fa ija najalati sawbaha wa jalati tamsi satarati qadamuha ni naka fini jigina afufura na betama fini be semfara fura sutura ne an semfara ka ke kenemo dorontere ana ka masiri jabeda ise na nyege ina beteme wali chawla ube ewa kono faso min do usena ka masiri ina beteme wali chawla kula jarabe kula fitina kula jarabe kufra fonu do toro wa fo nyogo nya kontemete wallahi yulla je fontununula aya dabode kama fanade kata wali cew fitina kula jarabi kana sigi ko barofo wa fi haja dalil ala wujubi taqtiyat alwajh ay simbatuye wodi atumba fawye wakati be kalandew nu ko doni ke bakaw kote kana fo ko doni ke baw ka kuma ma ko tola hadisa do wa aya do wa hadisa mananina la iwa soro doni ke bawo ye hakili do duma la ye hakili do duma hadisa do be ulu ye istimbatu bo ala ka delila bo ala chogo ya dola fokata esa iteseganya asoro ala ya kuye wode foko dondola ko doko aba yere dambe kata firu kala ni doni fanama ko jilli jawali konna an ko nambe lagasara ni be afe kal lagasara ni bas be ka suma salli fana ni tilebe yelema suma min be fen jolenna nkunna ni tile jora sankaba chamancela suma min ba fen jolenna ba fo de ma jillu jawali ni be lagasara wakati suma o suma ni inte jade salli fana wala sala salli fana de ni salli fana ni tile jora suma ni do to alawa bo ni ba fe ka ewa suma injate fen suma ka yire bo la sarala jilli jawali inte jate ibo tige ka bola de ni o tige ka bo suma la de ato ni ya suma aya nyogona bo sallaga sara donna ngon ninde be tumali kala chama mina mo ba fa ko ambe salli wati la awni suma ko fenya ube fenjo te doro ka date e ko fula ya suma bo jilli jawali be ka sura le mo tige ka bola anyi min jilli jawali fo do ya kanto ko hadisa manala ko hadisa mana jilli jawali ka suru jilli jawali ko abe tige ka bo suma lila ni be suma la sara wakati fon ka nyogona bo jilli jawali be tige ka bola ijma'u de baka Allah ibn hajam ya faka kitabu kuno maratibu al ijma'u ako ijma'u de baka ko jilli jawali ko abe tige ni tara haranka kitabu ta mughtasar khalil aba kuno majabi maliki mughtasar khalil aba kuno kullu sara ni be suma fen ka suma yirebo bada jilli jawal jilli jawalin tigele ka bola ko fere iba to suma
abe majhabi bela ijma'u awa ya bo hadisa de fana la ijma'u ya simbato ka bo hadisa de la fana ne don yire tara kitabu shiga ya ko an tuntala jabala ijma'u de bo kambalmu yo fo ibnu semil fule ka istinbatu dokeya ako ni silamiya sariya ko muso sen fara fulay lawra ka sutura dalula benina ko muso kanye da sutura le wajibi تقولي لأنه إذا كانت الخدم يجب سترها ما أن الفتنة فيها أقل من الفتنة في الوجه أقول ناكرا كو سينفرا فلا مسو سينفرا فلا أواجب رك السترة كسرو فتنة من بين مسو نيدالا وكجو كتم فتنة من بين مسو كسينفرا فلا لا ونافورا كو سينفرا فلا كسترة فتنة سرالي كما ikana fitina kala jarabe muso nofe fitina muso fitina le ninyeda ye o fana fitina be senfara fula fitina ka bo na fora ko sharia ko senfara furaka wajibi do uluka sutura nyeda fana fitina ka bo ulutai silamiya sharia tafo ko nyeda de ka sutura min babi aula ako ola nyeda min ka fitina ka bo senfara fitina ye nyeda de ni sutura likaka kateme senfara ka ولا يمكن للشريعة التي نجلت من لدن حكيم خبير كو أتشك كي سريا كنو سريا من بورا ألفي مسا من يكودو مساي مسا من بفهم بكلامة أن تقول للنساء يقتين أقدامهن ولا يقتين وجوههن كو أتشك بو سريا كنو سريا من بورا ألفي ألا من يكودو مساي ألا بفهم بكلامة وكافو ko muso ka senfara fula sutura akana nyeda sutura ko ninte bo ala fe ninte bo sariala li anna haja tanaqud parce que ni nyede ewa kanyo ka fu sariya kanyo nguli senfara ka sutura ni nyeda kana sutura tanaqud be ni nye bal haja ita'u lil hukmi fi shay wa hajib al hukm an shay awla minhu akon nimbe ke fana ka kiri do fendo ma ka kiri ke de kabo femba iya ge kabo minna o ka gele kateme iya sabati minna konni nye ode haja la yatasawwaru fi shari'ati al-adila allati hiya al-mizan aw akon nin tisi ka ke sariya kono sariya min tilelendo sariya min be ko mi basakili mejane nambe fe usmanai nin tisi ka bo sariya kono akoli haja janaba sawab من قال من العلماء إنه يجب أن تستر القدمان ولا يجب أن تستر الوجه والعينين أقول نند كوسو أقول دوني كبغو دو تارا دوني كبغو تارا سوابا كرفه وما سوابا سرو دوني كبغو دو تارا سوابا كرفه دوني كبغو منونكو أواجبرا muso sen fula ka sutura sen fara fula ka sutura mais ama wajibiya unyeda ka sutura ama wajibiya unye kusa fula ka sutura ako doni ke baga munun nyen fo tara sawaba kerefe sawaba bilala utara sawaba kerefe haja la yamkun abadan ako ninti sika ke abada wasawabu alladhi la sakka indana fihi ako sawaba yeminye sawaba min nisikatala ulufe أنه لا يهل للمرأة أن تكسف وجهها إلا لزوجها أو محارمها كو سوابا من بيقولوا في نشي كتالا أتدغا مسوية إيكي نيدا بو مغوشية فويتشي أنيكا جمرمو إفروتشي أنيكي منونيكا جمرمي نيكا فروتي دغا ويا أبدا نو أولوتي أتدغا مسو كي نيدا بو مغوشية والله الموفق أيكم بايا أو مبالما نفنا يا إيرانا أو موسو نفنا فورايا موسو سينفرا فلا لورا دودة أيا سينفرا فلا سطرا ده ودياتو الشغل بانيا فو أكا نينكا لجابي دولا موسو دويا نينكا كم موسو بو ني إيوا إما شكا إيكا فيني فوفو إيه فيني دو أشير ألكابا كرو فلا ما دانا ويرولا yali isen faraton ibiseka ulu sutura ni sisotewa ako silamiya sara ko aka fufure
minni ateseka fufu inofe komi jiyan la halabe cogo mi sisa ako hijabu jando hijabu in kana da kadda ika alikaba kuru furaka ewa ato isen farato ika siso ti fima nye ke kudatugu iku sutura o cogola bolo faraun isen faraun inye daun muso nimbe wali ceman ka nisiye nimbe haramu wali cewkaye aw muso ko jantu yere la de imay sheba muso yere de haminanu yere abe komi tumami hijabu aya jigina sheba muso kelemata a ce nyinin ka hijabu kola be yere de tara fere tige nimbe ta ka terwere sitige nimbe ta aka daro yoro do tige nimbe ta ka fini min kajja kosobe abe do tige kabo aka fini ula ko muleke no nyogo na ku kala nyogo na ka ke hijabu ayere ma hijabu aya jigine sheba muso yenninde kai shima fo kata ewa daga da ce dala ewa hijabu sanye hijabu ayafule bide ye fere tige ku yere sutura parce que ala ya nyesu yere de ma anti le flèches alhamdulillah muso bebe ce doma abika hijabu be saye abika gan saye abika sisoti saye me abedalen be atado sume tile ini manka afule ka hera soro seba muso yere de tumbe fere ku ka hijabu la ka hijabu ni togo bela ku yere sutura e aw mo soro la munum be hijabu sa aw ye kwa ka do adesera ka do jiya kanu dama abe jiya kanu ni dina famu balyani alaya siranya balyani limane balya ngo ode yato don ke baw ka nyon soso bala haro do yo nyini kalinati ko ni muso salira asen fara be kenema yala ka salli saharuba masaha don ke baw ka nyon soso bala don ke baw do ko muso hari ka soko no ni sallira sen fara be kenema salli masaha lawra de awa hari majabi maliki bode kade ودي أتوا لقدر تيجوكو والمرأة كلها أورة ما أدى وجهها وكفيها القدر تيجوكو كو مصوب سلي نمصوب سلي كو أفريقرو يروب بين لورا كو أواجبرا بكا سطرة فو أنيدا ونا تكفرا نابا كسوكو نكا جمرا من يانا لقدر تيجي كامبو ديما كو نمصوب كسوكو نو ولي تيتي ko afari koro be lawra na be salle fonni nyeda ni teke fara taw majal malika la sem fara kera lawra uba make lawra tira laro yisala tigi fana ko aqallu libas yujil almar'atu fi salati ad-dirul kasifu as-sabi'u allati yasturu juhura qadamayha Allah akbar arisara kolonje ha afana amafo muso ka salli fini chamanche de amafo muso ka salli fini dafale de aqallu ko muso ka salli fini dogoma ma chamanche fo ma dafale fo de ni muso ka salli fini ni fini min kan ka salli a dogoma min ka dogona be la hala min ka dogona be dogo ki baka sorila al kashif dogo min ka gri a fegelente asabiu دروكين من كجا فنا التي يستر جهور قدميها دروكين من كجا بين تفود دوما كمسوس ينفرا فلاكا بداتو وكوفا كو ايبي نو اوتمنا كابو ما بادي اكو اكا كنا بريبري با فناتا كو ملكا يرلا سامتلا فنالا arsala tigi de fulekani ko ninde muso ka salli fini dogoma yika sokono ama chamanche fo ya ma dafalen fo na dogo yarato aka kenin chogola mbalimu majlisi tumbe mo munun bolo munun tumbe ni arsala ukala munun tumbe ni firu ukala umuso tumbe chogoli ulu yere de bafo ko hijabu ye ko wahabiya ko de do o firu kala mbawo de bafo de ko hijabu ye wahabiya ko de aw ko ko ye firu kala na ya firu kala ko famu firu wunu yere de ya fo aka muso be ka sutura wiro shikana ye kenema haru sallito do bafo yere jamana in kona nyami hari dowla yere ubu dambe kata karamo yani wajili fanama ko min ye hijabu ye ko arabu ka jogo de do ko an kam e war kala munun tara kala nde munun tara sara kala saudiya ko ulude ni hijabu ko nana ko arabu fule ko arabu be keleya hada yere ka demuso ko abella jarabala
donc ko nu kadde muso nu ma hijabu kula ku yirebe la jarabu kadde muso la ka jawnu fe ko da to arabu ye hijabu do kadde muso la ko mun tarakalu fo ulu fana ya takanana ya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un e makala hijabu ta qur'ana kono hijabu ba kafiru kono hijabu bi hadisa sahlawunna duwat wala buwa bi jahannama wala ni kila udo no be jahannama dinga dala ubake kam fo muso niyata ubake kam min fo cheshe niyata qajafuhu fi haybi fi jahannama kono ala kan kisala kan tanga aywa ambal mo muso la kalli manadi awma ala kalli yasranya di awma aya far ko sutura de amba aw yere de kan na fanyini ambe hera de fe awye ciden ko simfani min ummati min ahli nar lam arahuma wallahi ako kabila fulabe ale kam mantola tasuma dun kewde do ko alumu yede no ben ale ko fe النساء كاشية آرية مائلة مميلات ورؤوسهن كأسنمة البغت لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا وفلان الجمعة كيدون كم مسو فيرابو فلو كنا من نيا لاجي سريا لو لانقلون دبتاما كاشية آرية فيرابو فلو كنا دي نسريا لا ولانقلون دبتاما mailatu umilila ka jenge kabo ala ka dinama mumilatu udu balma musawru jenge kabo ala ka dinama ede jena suna ka hijabu tay ceyo neto marasa no yo kinyere do borola nin funtanila malika e watile kakala qul inna nara jahannama saddu harra law kanu yafqahuna wallahi balma muso jahili munun bennin fawye muso fasiqo munun bennin kuma sugu fo awye ki redde borola re funteni bala de ala ko aka fo muso ko jahannaba tasuma ka kala nintile jahannaba tasuma ka kala jinyata e koy jahannaba funteni kabo katuma jinya ko funteni kabo mailatu mumilatu kashatu ariyatu bunu semino ko e wasarahu damba do bala afuno fili kanna de uya kala kasunya disi be kenema ko be kenema ke bolo kala be kenema sen kala be kenema kashiyatun ariyatu fili fula kanna de na Allah kulondo sariyala kashiyatu ariyatu do munye fili fula kanna de afege fegele na be temela nini nyaade jigi mimbe fini koronya babela kashiyatu ariyatu fini fegele ndo amangiri far koro chogo be do akoro kashiyatu ariyatu sabanna fini korolem bala ka shere ayre la fitina yoro bebe kenema na temeni la fwa bi fitina kashiyatu ariyatu awa chidon ko muso ninning ewa fini do qualité saba tirila fini ka suru de wa fini fege lende ro wa fini shere lende bilawa akoy te do arjanna kono hari arjanna kasaita suru nuna ite do arjanna kasaita suru nuna ako arjanna kasa fana bi soro ibe arjanna kasa soro ka ewa hakke do tamato ina arjanna chari sa dola sanke me duru ni sanke me duru tama bini arjanna che ba kasa soro nuna me akonni muso suku ta soro wal malakan tisalakan tanga komi wakati sera ala yang garjade nunu ndela ala kan sagi ala kata ala tama ala kan sagi kata sunnama ala kan sagi kata sunnaka adabuma ala fahmu salafu salih ya rabbi ya allah lako kan subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk konon tana ambode kono alhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو درداء كلمة تنفعنا ولا تضرك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم الأسد الأسيد لولا طول جمته وإسبال إذاره فبلغ خريما فعجل فأخذ سفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إذاره إلى أنساف الساقيه ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو درداء
كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى لا تكون كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. رواه أبو داود بإسناد